se fua manuia e nei tai au pa ia maulunga tātou atunu me se fua le au whangaruenga ia le soa whapepele o tātou rio i su Kristo tātou whio whawhau malo lava le onsa malo le tawatai malo whamalosi me onsa whawawina pēle tau tua me le umranga na le Global Kingdom me le nei tai au ala le tau whasoa ina ona whionga pa ia awala wase tāpenanga whanenganga e tāpena e lau sama lo wa pulau i le nei wa yasu le wa tātou ala mai tai a malo le sai manatu sa manuia ia sa minga se ngai ai mata ko tulu da sana le wa mau mai foi le mata le vias ia le tua ele ngona wala via lo finngalo tato ho fatasma tato mata foi se me ora fa do mai le tua le tai awala wa tato fo la una faningana te ia tato se talo ma waftai nei tai au, waftai lo lofa le wanga le lei. O ia na manatu e toi ala mai nei tai au, au lo lofa tu noa, ia ua mawhaiai o na mātou maua nei tai au fau. O ka se tua ina le lei, se tua ina tari mana, o se tua ina whamaone, se tua ina tau si whengainga. Mātou ia oi nei tai au, whaftai tele lava. Mātou wale au whamangalo mātou se mareanga mwharitonu. Ai se ato e luma lau fio. Whamangalo i mātou talo. Fio mai aloa nganga whaatumu ina. Whaau ina lau fionga. Nā tia lava le valea ma le vai o le tangata. Ia siliona ia lau fio. Mātou wale au lea tu mai. Whamanuia iau fionga. E foi se nganga e whaafonga, whaamarasia, whaatasi mātou. Ia oe le tua e whaavau ano Yesu. Mene. Tātou wō se whiau me le kore tua. Rei tai au. Salo tau pua whatever na. No whoilo ilo tau whinangalo. Ai manatu. Toi mai pea le tua se o tātou toi ai po i loa ai se whamanianga mo tātou o le tusi o te whiwhaitawina o le Esoto e sufitu ai i whangale whai poe walu whangata sifuru lima ai le lau ono sai me le lau whaitawina le leia tātou whafonga i le whionga le tua Soto sufitu a whai poe walu whangata sifuru ma le lima Afa mai ala fianga pa ia le tua. Ono mai leo Amaleka e tau mai 𝚟𝚒 i refiti. No whaiane leo Mose i a Yosua. I nā whiliwhili ia mo i tātou tangata. Tau te o i tau ma Amaleka. O a tai ao te tū wai le tumutumo le maunga ma le to'o le atua i lunima. O whaifo i Yosua whapei o na whaiane o Mose i a te ia. E tau ma Amaleka. Wa oa e fo i Mose o Arona mahuro i le tumutumu o le maunga. A si i lunga e Mose lo na lima. O na malo atu wai leo i 𝚟𝚒. A tu ufo i lalo i lo na lima. O na malo mai ai leo Amaleka. Sama mafa lima o Mose. O na la ave leo le maa. Ma tu uai i ona lalo. Ona tie ai leo ia. A o Arona mahuro. Na la ta ofia i lunga o na lima. O le tasi o le tu. Ma le tasi i le tu. Na mau ai o na lima ina se ia ngoto le la. Wala foia foi Amaleka. Maona tangata e Yosua i le pelu. Petalai mai leo le li a Mose. Ina tusi ia le ni mea le tusi. E whai ma whamanatunga. Ma ia whamatala ina i kalinga o Yosua. A waha o te matuaha solo i esea le whamanatunga. Ia Amaleka i le lalolangi. Ona Fatu ai le Mose o le whatawhaitauranga. Ma whai ngoa ai o le li o lo utanga vai ia. O ia whai ane foi,
wana si ilo na lima ile no fali i o le li. E tau e le li i le taua ma Amaleka. I lea tupulanga ma lea tupulanga. Ma manuia te mai le tua. E to wina o lana fionga pa ia nei tai au. E na vea to se tala mana malama ia ai. Ole mana tu e fia. Mai matua le launga po le whamalosi nei tai au Samoa o i whapea e tau ele tua e tau ele i lo taua. The Lord fights your battles. E tau ele i lo taua ma o tatou taua. Pe a tatou si tai i nona fina ngalu. Ole tala noa li taua ia ele o se mea e whaingofia na whatino o le taua e se mea e tupu le vāni tū se lua ai ala ona tupu ona o se 𝚜𝚘𝚜𝗒𝗏 o se 𝚜𝚜𝚜𝗏 ngai le ala le ma fua ai ona sa ili le pawa ma le pule ma le malos ile mata upulia o lo nei nei vai ngai se fa tau fa ta wa fa mata la ile mata upu vai nga mo o le context the better context ko le a fo ile le fa mo le tau le a le ma fuanga le a fo le fatinonga ma so the war or battle context. O le taua i le wā o Israelu ma Amaleka. The war between Israelites and Amalekites. Ai o le taua na tupu i le wanu o le nofuanga le o refiti. O le afo i le mafuanga o Amaleka. O ai tangata Amaleka o Israelu. O Amaleka o tangata e tupunga mai i le uso masanga o Iakopo tama o Esau ma Iakopo o le whanau o Isaako a o e masanga na tama i e tolua lea la e tupunga mai i le grandson o le tangata leo Esau le tupuanga lea ma tangata i e tau le nuu o Amaleka. Ai o le angai mai o Israelu mai ai kupito sia nga yatu le nu ol forforang. Au yai la to lunga le ala. I le vao ai oso fai lo la to e la to uso. No vinga le tau le. O le tau alava e uso tama. Au fa na uso. Wa Israelu o fa na o Iakopo. O Amaleka o tangata e tupunga mai ia Esau le uso masanga a lea ua toi whemisa i tama i le ala. Iakopo lea nga yatu, Israelu lea nga i mea le ala fia o Jerusalem. Ai peta, e na anga le anga iai le whanaua Esau ia latou. Na latou tama whai attack, na latou tama whai fai se taua fasioti o latou lava tino o latou lava tangata e se foi le anga lea tu ainga taua ona o uso tama e tupunga mai ai nuu nei o le masanga tama a ua fe ai na ia latou whanau ia pei o le mafuanga le na o le grandson o Esau tupunga mai ai le wali ia le tamo e fasa lea la iai le 𝚜𝚜𝚜𝗏 lea ua a le fea alofani ai sa tatau no fea alofani wa e toto e tino e a ano ai ua le fea alofani la tau tupulanga mana tau whanau ai ma lio le ata le whamtalanga le tala lea e iai le au tau sa iai le tua fea la le tu o tu taua nei sa iai le tua. From talanga le tustala sa au le tua ma le whanaunga Israel.
ai le au le whanaunga Esau. Po le whanaunga lea tupunga mai a Esau isea. Le anga o uso matino a uaanga le anga i a i o lātou lava uso. Le ala na le fina ngalo ai le tua. Matu ai le tua i le i tu aua Israelu. Le tua foi lale na ia au maia le information, le planning, ia mose, ina ia whatino ai le whainga le taua lea, wa o tau mau mai la tātou le ata. O isi taua, e tau le wā, o lesi nuu, ma lesi mālo, e au le taua lea, a very close relationship, e matua close a, ai sea wa whaitanga i ai. Ua angaleanga e whanaua e sau, whanaua rona uso masanga i runga leala. Leala lea na le fina ngalo i le tua, i le mea ua whaia e tupunga o e sau. I whapena, wana ni mai te mi mali te lo taua. Ua toi taua, toi whemi saa i ari te le tino ma toto, o tangata e sootanga, tangata e vāvala lata. Ia ai ua le maua se whealo whaninga moni. Ua le maua se file mu. Ia ona a fua e lea ona. Ia mafuanga e mafua ina me o taua. Pato le taua lea. E sene mana ia le mata. E ui e le whetau i lea tua. A te o tātou tilo le mea iai le tua. O le Fatu Tuu ngala na o tau le tātou mana malama. Po ai tangata ia ua tau. Tau o whanaunga a uso masanga ia o Esau. Ia malitama o Iakopo. O le whapena se o le waingarona rua. O le instructions of the war. Context of the war. Instruction of the war. O le whatonunga le taua. Mana ia taua lea. Ora le lei, organize le lei mai, le instruction, fa me leo le tua. Mose, a mai e mose le nu e o i le nu i kanana. So le langa le nu so le mui mako o. Fa toa umanga mui mo fia ai fie. Toa umana na foi na fainu tale papa ma fainu wele so le ai. Tek mai loa e tangata Amaleka le whanau a le tua. Mele le tua ia mos. Instructions of the war. For the battle lea a. Mose, whai a Yosua. Filifili ni tangata toa. Filifili ni tangata tau. E o e tau ma Amaleka. O Amaleka na usu mai i le tau lea. O lea nga iato e fio i le nua le folfolanga ai attack mai. Mele le tua Mose whai a Yosua tui lunga mua iluma whini nisi la tau te o e tau le taua o le whatonunga le nā mai le tua. Na ave ia Mose le tai malanga ina ia whini nisi e o e tau le taua. Instructions of the war. O le instruction lona lua por whatonunga lona lua le taua le. Mai le o le tua. Ia Mose. Whai ia Yosua le mea lea. Mai le Mose. Yosua o tai au. O le a walua lunga le maunga te tū mai ai. Mari toto. Ai ma o mata. O le a mata o wo ma le tama. O a rona ma le tama i ngoi a huru. O si taulanga mata o te o lunga le maunga. Wa man tole vanu le vanu refiti le la fa ele taua mai le Yosua ya Mose Yosua o matamana tau le taua ilalo ala matu o mata mai lunga le mau mata o va ai mai fati non le taua. Second instruction. First instructions, choose some of men and go out and fight the Amalekites. Choose Filifili na tui lunga Yosua e se le ustai mana ia mal whatonunga le tatonu ma le ustai whatonu ona tūle Yosua ua whili lana au tau ele ole nu umana o tau
He chose some special people to go and fight the Amalekites. But the second instructions mai le tua ia mose whaia Yosua. E o tau, au oe mahuro ma arona, tau tingu lunga le maunga. Ma o tau vava ai mai ai whainga tau. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. Mai whatonunga o season. O, alera mako o te alu ma le to'o mai le atua. I will go with Aaron and Hur. Ngā te oma arona mahuru. O le whatonunga le nā. O le whesiri, sāu si tai o sua le whatonu. Sāu si tai mose le whatonu. Nau si tai mose le whatonunga mai le tua. Whiri o lua nāma, a ula ma o runga le mau. Ai whiri o sua nisi e o i lalo. I le vanu i tau le taua. Instruction, tā ua i le mea le instruction. So se taua lawa. Mole si le fia na utele o tātou. E te tau ana i aise tai au. O le tai au, na te avatu le instruction. O le instruction e manu malo ai. Le leile instruction e avatu le tai. E manu ia e malo le. Ai le aise instruction e tau e le taua. E le mawhai o na success le taua. Tau na i aise planning ta ua i le upu leo instruction. O le taua leo. Na whaatino i lungo instruction po whatonunga le tua. Na usitai mose, na o ana o la ua mahulo maarona pen whai mei e le tua. Na usitai o sua, na o na whili tangatai o. O le ta ua o le usitai le whatonunga. Ioi, tātou o le au tau a le atua. Ke si ano, e iei whare tātou taua. O le taua whaale nganga. O lo tātou tauai, we fight the spiritual fight of the Lord. Ia, e ta tau o na tātou whalongo le tātou taitai au. O e le tātou taitai au. O Yesu ke riso. O ia e mai ele instructions e ala le nganga pa ia. E whaatonu mai tātou. E ala na upu. O iai instructions o whatonunga o malawa o tātou taua whale nganga le ta oto i. E le o tātou poto mas o tātou loa. All instructions of our spiritual battle are found in this. This is the word of God. O i o lo ta oto i whatonunga. Lono ingo. Mo oe maa o tangata tau whale nganga le tua. E mana o mia le tātou whalongo le instruction. Pe e fia manu malo le taua. O i te e a fua ilo tātou manu malo. O le atua e na te tauina o tātou taua. Pe a whai tātou te tau whātasi. Ma le tua ia se planning. Sa oni fo e tau le taua. Ia e tofua tātou ma le taua. Ai, awane ngā. E iai le whatonunga wa mai tātou te tauai. Ia, tātou toi fo i le taua lea. O le whatonunga wa watu. O na o lea. Tae ao le tae apo. Te lo le taua lea. Whai le aso atoa. Early in the morning say yo. O le taimi ngoto ele la. O le taimi ele na sa whatino ele taua lea. Ai, o le ase mea na tupu. O le ase tala o le taua. O le ase mea na tātou wa ai. O le vai ngalon tolu le fie whata ua. Condition of the war. Na umane leina watu le instructions. Toi a watu ma le condition. So the context of the war, instructions of the war, and condition of the war. Whai ata o tonga le tua, mele le tua ia mose. O le condition ia. E fua ia i loutou manu malo. Ma fua ia i loutou whaia ina. O le condition, le lou condition o aia inga. So se tau e whai ia inga. Ia ta oto le aia inga. Whai il mele te malo. Le whai il mele te whaia ina. E iai condition o le taua. O
O le ale condition le taua le aisala elu ma maleka. The Israelites will win as long as Moses holds up his hands. But they will lose if Moses lowers his hands. Condition na mai le tua tau ya Mose. Tu mau lima ilunga. Si ilunga lo lima ona tau manu malo dea. Ai le temi e fa pa u ai o lima ilalo Mose. Fa ya ina o tau e malo a maleka. So le fa ingo fie vo I condition na mai le tua. Si ilunga le lima. O ai la ma fa ina ta o fio na lima. I le aso ato. Mai le tae au po se I pongi sa. Ele ivena le afai kula. Ele ma fai ka o fio lima inu. Wa lunga lima wa manu malo le taua. Lalo lima u fai inga. Fai inga ka yo condition po wai inga le taua le na mai le tu. Mai le fa malo se le tu Mose. Be strong to defeat your enemies and know that God is with your side. Wow, powerful condition now. Ole promise. Avatu le condition le taua le. Ana fa mai le tala le sabuanga le tua ya Mose. Mose fa ama losi lo nu e tatou te tau le taua ma awane ngalu o te ia te o tou fatasima promise o le fatonunga na mai ma condition le taua taro fai le fai ngofie ai sa usi ta I lava Mose. Na o male loto tele, na o male loto tele Yosua, male autau wa uman fai loa yai. I am with you. I will fight your battles. Na o male mautinoa. O fese kaua ele kaua ua tau yai manu maru. A ua yai la ma competition. Ta ua fole me leo le competition. Ta ua le instruction. Ka ua le uskai le instruction. Ka ua le competition. E ka ua fole uskai le competition. O le mana ia la competition na. Le ua fai loa mai a. Le a wala e manu ma loa ai. Mai a su I lunga o lima. Ona tō manu ma loa lea. Ai atu I lana. Ona o tō whaia ina lea. Te loa ke usi anu. E iai foi competition o le tātou foi taua. O le tātou taua whaale nganga. E le tātou tele tau whaale nganga so tātou poto ma so tātou malos. Tātou te tau e tusa ma condition wa mai e le tua. Ia tātou tau e le taua whaale nganga. Tātou te tau whaale nganga. Loro minga. Tātou te ola ina le oranga whaale nganga. Le anga tātou tele o tau matangata. Me le tala le lo tātou tau ma lii, ma fai pule o le vā nimo. Nono minga, e iai ia kantise. E tātou te tau e le taua. Ina ia tātou manu ma lo e ta tau. Ona tātou ofu I ofu tau a toa whale nganga. Kantise na awa e le mwhaina e tau lo malosi. E ma losi atu le au tau satani pe a whai tātou te whakamala. Le hui tātou te tau mali I ma whai pule o le vā nimo. E iai le whatonunga wa maila na upu e iai condition o le tātou taua a fia manu malo o la whapa ia ina. O la tusa ma le fionga le tua. Ofu I ofu tau ato toa whale nganga. Ina ia tātou manu malo. Wansa te le ofu ai ofu tau whalenganga. Ua tātou whaia ina foi I le taua whalenganga. O ana ofu tau whalenganga. E ta tau ona tātou ofu ina ia o tātou manu malo. Tu sea le apostolo le kalesi Efeso ono. Mai tātou sulu ngā titi. O le whamaoni leu fata le ame tonu se vai o le tala le lei o le file mu
tali puni o le Fatu Tuu pulo tau o le ola tanga pedu o le nganga pa ia o le fionga le tua whaao ngā o competition na whaao ngā amakats whaao ngā ia tātou ofu tauna whai mai ai o fua tamana o na e manu maro competition na le tau ai awhai tātou te o manu tātou wata mai whaia tangata e pāka ko e whirika ko koi dalo e le ma whai so tātou malosi o na tau ina le tau se ia wanga nā ua tātou tau whatasi ma ke viso au ni ngalo mana ia vaenga lo na lua competition la ulida. God promised to these guys, I am with you, I will be with you, same as you Christians throughout our spiritual battles. Jesus Christ always promised to us, I am with you always. I will never leave you nor forsake you. What a promise. Man, ia kontisa le taua. Ia ole tūlanga na ia le whatonuma na ave ia mai ia inga le taua. Tātou tilo la. Ole a se result o le tau. Pe a whai na whatino le awari ia kontisa le tau. Pe a whai na whalongo i ka ile instruction le tau. Ole a se result. Ole vaenga no fa. Ole results of the war. Context of the war. Instructions of the war. Condition of the war. Results of the war. Mga yara kamare. Kako kilo sa ole results. Tele results na mawele nu ole tu na fail. Na fail nu le ona ole le fa longo male le usita. Ayale tawole. That's the results of later. Americans were defeated by Joshua and his armies by the sword. Talana le tusi. Na matua faato I laloina lava Yosua manana autau. Amaleka. Le nuu leo Amaleka. O la tau lava uso. O la tau lava toto. O la tau lava tino. Aina matua ifi uma le pelu a Yosua. Ai sea leanga sa 𝚟𝚑𝚑𝚘 I le whatonunga. Leanga sa iai whatasi malea tua. Then Moses was ordered by God to write on the scroll in remembrance of their victory. O le unga taua ua manu malo I sala elu ya Amaleka. Matua eito I lalo popo lava. Siana manu malo ai. Leanga sa 𝚟𝚑𝚑𝚘 Yosua. Sa 𝚟𝚑𝚑𝚘 Mose. Wa mai le tala le tusi. Tusi tala le teimi le whatinonga le taua leo. Na lai na manu malo. Si a lima Mose. Ua pepe lima. A waluifo I lalo o na malo ane ai leo Amaleka. Ole ai kia na whai e tama leo o Arona mahuru. Fa mai wala avane le maa o whati e ti e yo Mose. Ai kofura ua mare lima ma lifi lunga. Ma ngaya le planning ma ngaya le aikia ina ia success le lato taua. Ta ofi lunga lima langa le condition na once pa ua I lalo lima Mose oki uma o tau. O le condition na vato le tua ia si lima lunga ia manu ma lo ele taua. E bole ale vai si koe inga aso ato mai le va veao ele iao na si lima Mose se ia ngoto le la le fiafi o ta ofi lunga sa mo ele vengo fie pe fa maka vengo fie competition ele mo faina e ta ofi o lima sia so ato I lunga fia ai fie inu masalo pe sa fie valulon tua pe sa pole ase mea ava mai hou ia ta ofi lunga whainga tā ia le whatinonga le condition o le tauale ai sa 𝚟𝚑𝚑𝚘 ia le toi ina isea ona ina le whatonunga mai le tua lua o le alofa ia ola ona tangata mai a Amaleka lea na ono sai ai pe lunga na pe nana o mai o na uso au na whaitaulanga o Arona mahuro wa tofu male lima ai si lunga ta ofi lunga lima
I mete ne o se mea e whaingofia, e le whaingofia. Tutu ai lava nei uso ma ta ofi le aso atoa. E whai lao le au tau I lalo le vanu. A o I la tau ia I to tonu sai nunga le mau. Le anga la tau lai e le ki o le manu maro. O le kai mea la koe le whaki ngoa e condition lea. Whai a ina lo. O le tai mea la tau te leo whamalolosi ai. Whai a ina lo. O le ora o tangata Israelu sai a mose ma rona mahuru. Ina ia ta ofi be lunga. E se mana ia mana ia mo le whalongo mausi tai. Talo whaia nei nei uso au auna. Te le lo lato wa lofa ia ola o lato tangata. A sini se ia usi tai le whatonunga mai le tua. O le ki le nai ma roa i o te o le taua. Ia. Le au tau, le au whamoano rosi e le tua I taua. Whele mena te taua. Wai po whio iei no tai tai. Whama rosi I ro tai tai. Se anu e si inunga le lima. E leo kantise leo tato taua le si inunga lima. Ai, e iai no na ata whale nganga. Ta ofi inunga lo tato wola Fatu Tuu. Si inunga lima lo tato wola vivi. Si inunga lima lo tato wa ai Fatu Tuu, wa ai fale ola whapa ia ina. Ia upgrade tu langa umana. Upgrade lo tato soifua tatalo. E manu maa loa e lo tato au tau. Upgrade lo tato soifua anapongi. Upgrade lo tato soifua vivi. To anga vivi. Si iyo lima I lea tua te manu maa loa. Leanga. E ia ele whatonunga le tua le I. E ta tau na tato whatino ina. Si ilunga o lima. Ai awa ke ala ku koso I lalo lima. E la po e nga ke whamamafa I lima ruife au. Kama whai ka whaka lepe ngā ruenga. Se anu I toto angi. Awa te tui a kua I pākua si whai te au. Mara tai tai o ngā ruenga. Le au tau ma le au Fatu Tuu. E la ngona whai le vai o lau tai tai listei. E le teimi e le atoe lona malosi. Se alo e pōpō le tua. Alo e mili lona tau au se whamalosi pasta. Se whamalosi uso. E whawai me ne o whangoa koe man kako o ngā ruenga. Whanua nganga ia. Le anga o le ki le sa ia mose hula maro. O le whakingonga le mea lea. Lalo roa ma vai la to woki ako. He whape ngā kako kai o karisia. Tai o a inga ta mama tina a vai fo yo lua wa ai nganga so lu whangau se si ilunga le level o Fatu Tuu si ilunga wa te vivi ia le tua si ilo wa miutonu si upgrade uma meia o ina manu malo ai tato le tato taua whale nganga le anga lau taua e le whaingofie e le kaukere o wa ai atu tangata mai tatou tau o anganga le anga e o nganga whalawe lave le whiri man ki aporo e o lo tatou tau e le whaingofie lele ne tau na upgrade lo tatou soifua Fatu Tuu ia mawhai o na upgrade lo tatou soifua tatalo prayer life to anga talo o au penga na e ma lo ai oi le taua whale nganga tato tilo la ele results of the war ele faiuma kawa o ki uma maleka ele kea le tua e ui e uso tino toto ai na le fia le tua ona uanga le anga sa tatau na lo rofo i la to uso le na fa sao mai e kupito fia oyo ai mai uso fa yo la ko uso numero la ko fane Lela na le fia I le tua ia maleka ona ua le alo lofa I lo lato uso. Wai oi alofa I lo uso. A vai ika I so kau songa po ai. Ngai fia kau, ngai fia si man taua ia te oi. Se wha mangalo. Wai o to ita le tua le tangata lea. Ua ia le whaia le ngaluenga alofa le si o na uso. E le wha bela o tangata le nua le tua na alofa le God is so faithful. E whamaoni ale tua. Le usitai ale kanga le condition na watu e whai. Ma le instruction na watu whai. E le ma whai o na whasau ina e le tua.
na oti uma tangata amaleka tupunga mai a 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 o Iakopo tupunga mai ai 𝚗𝚗𝚍𝚢𝚑 mai le fatonunga le na lua le tua ia Mose ina ua manu ma lo le tawa. Then Moses was ordered by God to write on the scroll in remembrance of their victory. Mai le tua Mose tusi la le tusi le famanat faima famanatu le melena o le manu ma lo o Israelu ia amaleka tusi lalo mana ole tua fa mau failonga le manu ma lo lea ina ia mana tua i pea le taua lea le ngata nafa mai le tua Mose faula se fata faitaulanga ma faingoa le fata faitaulanga le na ia Yehova Nese. Moses built an altar and named it Jehovah Nissi. The Lord is my banner, to honor God and to remember him who fought the battle. Le fatafai tau langa lea, ma na ia le result. Ina ua manu ma lo le taua, famele le tua Mose. Tango e tusi lalo le scroll, tusi lalo le taua lea, le result lea. Vai tatou le ina, pewa ina le tua le ika le wari ia. Onga lo lako wanga le anga i lona nu. Le matua tusi lalo, fa mau lalo. Aua ne i to iai lava se tala e winga i Amaleka, fa muka i kara amo Amaleka. Ai se awa to sa i fa pele tua. Ole le anga, ole le usitai, ole nuu le tua. Le na mele le fatonunga no au mana tusi. Alula ia fau se fata faita ulanga. Built an altar and named it Jehovah Nissi. I le sa waile si wafa leo le tua o Jehovah Nissi. O ia lo tatou tanga vai o ia lo tatou tanga vai hi sa o pena. Le pena o le fua. Fua a manumalo se taua sa tunu e sisi le fua. A manumalo se aura kapi e sisi lunga le fua. A manumalo le au afereki. Fala la nunga le fua. Ta ua na me tau le pena. E a foi e reveal a tua me tau le victory. La le mele tua. Faulu fata fata ulanga tusi ai luma le fata na Jehovah Nissi. Po Jehovah Nissi, po Jehovah Nissi. Lono winga o Jehovah o lo tatou tanga vai. Ua manu ma lo tau Israelu o no Jehovah. Ua tau Jehovah lo tau taua. Mana tua Jehovah o Jehovah Nissi o le tanga vai lea o manu ma lo. Makua solo i ese rava le history o Amaleka mai le history Israel. Sia ua latou te i le whanau a le tua. Mana ia o le whaiunga le tau lea. I le saua le pese lea Jehovah Nissi. Te le i o swafo Jehovah i rai. Ai ona ua manu maa lo i le tau. Ke si ano nei tai au. O le tātou tanga mai le nā e tau nesisi. O Jehovah Nissi, o ia o le tātou tanga mai. Ke usiano, sa kako whaia inga mua le anga sala. Ai ani tangata na saulanga le tātou taua. Sau a kau ko kasi kaua. Ke rei kaua se kaua ngā kaua le tangata e tō tasi. O lona suafa o Yesu Keriso. Jesus defeated all evil spirits. Satan and evil spirits. Kasi nga kang kaua ai manu malo ai tātou lele wa grant me a tātou le pena of Jehovah Nissi, the pena of victory. Ua e manu malo ua o manu malo na tau e Keriso lo tātaua ina ia tātou sauloto mai le oti ma le anga sala ke si anoi mana ia tātou taua tātou te rei tau ina se taua na tau e le tua lu taua. E ala ilo na ano Yesu Keriso. Lea wana in tatou sisi fua.
Leo tato mai ua tato manu malo, Iova nesi, ua tato manu malo, o Iova le tato tanga vai, sisi lunga le fu ale na, fai loa lo manu malo, pe a fai o lea ua manu malo, Israelu, fa pe na hoi tato, na le apostolo Paulo, te si Roma valu fai poitolu sutasi, 𝚗𝚑𝚑𝚗𝚑 fai, e au I tātou maleri o ai se whasanga tau mai. If God is for us, who can be against us? O leo ka ko mangmaro, a ia ka ko keriso, o ai se koe fia kau mai a ka ko. E sola le fili, pe a tu maulo wola whapa ia ina, pe a e uplift uma o futau, Fatu Tuu le miton se valta le lei de pelu le ngau. Ia ofu le tātou ofu tau masisi le fua le manu malo lana le whatonu e le tua mosi. Ia tusi lalo le ingoa le a Iova nese ua o ia le tanga vai o le taua pe ana le ai le tua sa tawina le taua e le manu malo ia le nuu o le tua mai le fili o amaleka lono winga ma na ia le results o le taua lea. Context of the war, instructions of the war, condition of the war, and results of the war. Wow, what a results! O lea mai le results o lau tau o whai nei. O nei nā la vai te pā mai whai a inga. E se a te whai a ina ai ke usiano I lau taua. Masalo, o le nā e lalo o lima, whare nganga. Se si limunga o lima whare nganga, tu ilunga le level o Fatu Tuu, tu ilunga le level o wola Fatu Tuu, ma le ola le whapaiaina, wa ai tātou le manaia le results, ana ma fuana le lei results o le taua lea, sa wawali tangata e tusa ma whatonunga ia ma ia inga le taua na mai, ia fo ia inga le tātou taua, ia, ai fia manu malo, wa ai inga nana watu, wa ai instructions le tonu lea, le upo le tua, e le se fa instruction mai se tangata, e iai fa instruction dat ki Apollo ia manganga lea, e alan tātau fa ia ina le stemikation, e kelen ka kau kilo instruction, ma ka fa longo instruction ki Apollo, e fa oso mai forti Apollo fa vai oi, fa se oi, ina ia feia lau taua, ina ia defeated oi, ina ia fai ona e le taunu le manu malo. Ki siano o ne ngalo, o tātou o tangata tau manu malo. Wa uma na tau e ke riso lo tātaua. Ua tātou manu malo. Ia, o vaingana e whāri taua mana ia le taununga. O le manu malo le taua, ia, o sai kako kaua ro whaingai. Tau pea ma le loto tele ma le onsai ma awa nei ngalo o hiai whatasi oi ma le tua. Conclusion po nei upu whaiu toi whamanatu Christians, we must stand firm and be committed in our spiritual battle with Satan and evil spirits. Na ia tātou tū mau ma ia tātou committed, tā ua ia le mea stand firm and committed, ia tātou ngā wai, ia tātou wofo I nātu atoa, ia tātou whamaoni le tātou walawina, lea ngā lea tātou te tauina le taua whale nganga, a whēna whamalosi, ia, wai le e wheso na e ono whai pusulua, ia nāro tala noa mai o futau, put on, ti amakat, put on, ia le ofu tau whare nganga tau ai le tau ia wāru taimia ki alo I mana wāsos tangata alo le tau ai le ingi ofu ngi ufi whaka mangi au pena I tau ai e whaia inga I mua oti le mana o misa le tātou la I ofu tau whare nganga ki siano ina ia sauli pulu ki Apollo ma ufana mua ki Apollo ma fiki ki alo e ki Apollo ia oi. Pea e stand firm, pea
o le fua o te tau o ke riso. I am a soldier of Jesus Christ. E sola le kia polo pe ai whaunga lo na suafa. Le ia ma lo si lo tato wola Fatu Tuu. O lo tato wola whapa ia ina. Ala ia ke liso Yesu lo tato taitai au sili. O ia o lo tato tanga vai aua te ngalo ia te ke fiano. O le te tamo e lalo le fua le whaola tanga Yesu ke riso. E le maa ia lo fa mai o a o ke fiano te manu malo. A le o langa lai o lai. A le o langa ko ila lo lai pingi ila ver filia. Wa ai le fua na te alma o le fua. O le manu malo. O lo tato watua. Remember, Jesus is our banner. O ia lo tato tanga vai. Rise and lift him up in our spiritual lives as witnesses to the word. Kako kanga vai nga. Tu sisi lunga are mori ma watu. Ia le afo ile tato manu malo ia keliso. Ina ia manu malo se nganga mo le langi lo tato ina fili tau ina le tau ale tua ina ia maua ni nganga a mai to tonu. Remember, Jesus is our banner. God is our banner. O ia le tato tanga vai. He can fight your battles if you allow him as your Lord, if you allow him as your commander, if you allow him as your guidance, if you allow him as your leader. Raise him up as your banners. Ke riso o le tatou tanga vai fa mai na te tau wina lo taua. Ma ngai ia le kaua lea. E le fa ia le kaua. A ua tau tino le manu malo. Se mea fa pea. O le manu malo mani fa ia inga. Fato ai loa pe a tau a le taua lea. God promise, I am with you. Na ta'u a ia le tua tātou te manu malo. Lenga leo te iai. Ai alan to manu malo. O tau si ta'i instructions ma condition o le tau. E whape nā o fwoi ta'u a ke visiano. Wa umana whai loa mai su o te le tu ua o te le whangalo o tau. I will never leave you nor forsake you. I am with you always. Awa te roto vai se tu runga tau le taua. O le ale ngai mai le fili manganga fana melave e te manu malo langa le te tau lalo le tanga vai o le te matoli o Yesu Keriso mai le tala la pistolo o te mawhaia me o malava e le whamalosi mai o Keriso ia te au te mawhaia le kaua o wiki whape se o ke le mawhaia o aue vai o aue le whaia excuses be strong and fight the good fight for the Lord. Kishano, awa o maia le taua leo. A Israelu ma maleka. E whamaro se le tātou a wharenganga. Lea tātou te taua i le au malpo. Ro a ngai me pesa kange whako i laroi. Malau a inga malau whanau inga ia koso e se ka kouman manuia. A ia maua sana au tau e ave se oli. Be strong and be courageous. Stay firm and be alert. Fight the good fight of the Lord. Ina ia maua se results manaya. La fatali mai le tua se results o tātaua. Pe ta te atu manianganga wa ta manu malo. Ia pole wa ai mai le tua. O kare o aku o aveka o yori kuor ki a polo sa kan ia. So be strong, stand firm and be alert. Your God is always with you. He can fight your battles. I can do everything through him who gives me strength. Filipe fa fai sutolu ya na lo yai le tala tatu o auna ya Paulo mai o te mawhaia me uma ya e fatasi mai tatu li mai le tala le taua le tatu tau fale nganga e le kau fa marosi a re fe mai ele perfetto Zaccaria tau pe fa fa ono mai Zaccaria, not by sight nor by power, but by the Spirit. We use the Spirit of God
as a strong tool, strong weapon to fight the spiritual battle. E leo le fita, e leo le malosi, au le nganga ua fetalai mai a Jehova o au. Tau I le nganga le tua, o na tātou manu malo lea, ia, te fiano, lea se tau e whengai ma oia, whengai foi mamai o tino, ia ono sai, o na rau le nā taua, ono sai. Whaangari suafa Yesu e whaamalo lo ai, o I tau mani a nganga leanga, whaangari suafa, whaangari tātou pena, o le tua le tātou pena, kari sa ao pena, whaangari tātou tanga mai, whaangari suafa na e manu malo ai tātou, whengai foi oi ma, se taua le wā, oi ma le tō lua, na e te lua taua ia so uma, whaangari le taua lea, whaangari suafa Yesu, whapena no whato I lalo e le wheita ngai ma le whemisai. O le alawa le tua I ngā taua le tino le nei. Awane I ngalo e au ke riso ma oe e taua ke riso lo taua. Pe a e ala winga o ia I te tono lo loto. E whesoa soani ia te oe ia le au taua le tua loto te tele. Ma awane I ngalo e iai whatonunga wa mai le tātou taua whare nganga o ta oto I lana upu. Tātou si tai le whatonunga lua, e iai competition wa umana mai, tātou si tai competition tonu, e iai le result, au ne ngalo, le result o lau taua, lai whatari mai iai le tua, pēna e manu mano, pēna e whaia ina, lena lea, whinau, matau manosi, sa ilisa wanganga e ave le langi, ina ia mausevi inga le tua matupu e lona malo, e swafa Yesu, mene whaimina tātou le talo le li ie whaftai o le lalo langi le nei mātou te iai o le lalo langi o taua le tino ia a mese foi o le taua whare nganga o lo whengai ma le au Fatu Tuu whaftai le tua le tala le taua lo nu o Israelu ma maleka e ui o uso o ui o toto o tino a anu a ua whai ngai le ala le tua ese malo whamaoni e te alofa ie usi tai lo fina ngalo ai te le wha ola ina ma e le whesoa soani e le usi tai lo fina ngalo a o maia le taua a o maia le whatinonga le taua I o mātou o langa ma le mātou o onanga le anga le mātou te whea ngai ma taua o iai lava nisi whalongolongo iai nisi o mātou o iai ni taua o whalave ma tau au na whanoi au maia le atalea o oe lava o le mātou tanga mai o oe te iai whatasi mai mātou e ala na mātou le langona ina lo whatasi mai ono mātou loto e le whamaula lalo ia le li e whaftaila upu whamanuia le tua se nganga o whia ngai pēr ma le whai tauina o taua le nei tei ia mātou tutu maloto tele ia mātou manu malo le taua whare nganga whaftai tele to maa, whaftai sulo, whaftai nei mātou oa mai mautinoa o oe lava e te tauina o mātou taua I le tino a toa malenganga tu mauro inga, tu mauro whatau wae no mātou au nanga ai avi ia oe to maa nei se ia o le whawawau lava ona Yesu amene whaase fua via le yaso ma le vaiaso ona Yesu amene.